Enshonga yeizoba ne kuchibwaho Skyview. Go extreme with Skyview Orange, Citrus and Fruity, a product of the Reham family. Nyela kwakira omwabazi ogu obuyiro bwakwe buli bw'enshonga yeizoba ate enshonga yitu yeizoba n'emyoga emyoga lereberwa aba microfinance support center so nyenda kukura musentosi birota nindu kurusya mbyo nebiwarabamu kandi nyongera kukwendeza omwazi mulungi na mnongo mu program age tugamba emyoga nereberwa ningashi Esente zo zireberwa aba microfinance support center. Nabo echo erizoba oguno murundi twine abakuru kuga omuri Ntungamo twine wa microfinance support center abona bo kurebera emyoga bo kurebera ukuraterera emikoro ya SACCOs na nokuzabura nebindi kandi twineho na nondijo memba wa SACCO eyari omuhandiki aba SACCO ejo kandi koreta nibanyita Vincent mujozo mu studio hano mu studio nyino mucyara atwine Grace wa microfinance support center. Twakwakira bangana mushyabo kutureba TV West. Abari kutureba TV West nabakira omwazi ogu kandi ninyesigangu mutejamisho namatu mu rutuzentande yitu abaretera ikwatine nemyoga. Yabare mnonga mucyara Grace twine homwe okwirigira Deus oguno muhandicha abo asako yabo aza sako yabo bageta Ntungamo Municipal Council market vendors emyoga sako. Ababa nabantu abari mu Katare barabukoro mu Katare mu Ntungamo bakekora mu bonkabo bakorumuga sako yabiro ubuno muhandikiwa ne koreta naiza kutugambira ibakora musebo twakwakira bo bari kwija ramusi abo kutureba TV West. Abari kutureba TV West nabakira okuba bagambira ndi okwirigira Deus kandi secretary wa market vendors omuga sako omuri Ntungamo municipality mutejamatu mule ebitwa baletera. Yabare mnonga omwami Deus kandi twargaho of course twatandika program yi tuzabantu mara emuma kunyana konka tweze turebe abantu okumuri Ntungamo omuri SACCO eje ya municipal council market vendors mbenu nabatembe omukatarako aka municipal kali muri Ntungamo hatu kubaye koziremu omurumo go kwekora mu SACCO pine SACCO yabo nubagamba ki bamwe murubo o Maria konga obwiro bwinyi tukoreje kugira ngo nitwa bariyo ko batabasa kwikaha twine SACCO zitu tugire twakopa tubya applying ngo witu katurebe abantungamo omusako eji nubagamba ki okubagenzere nubabasaganyirwamo banyuma kutunga ka center. Nibanyetana gaba abias basiji chairman wa Central Market. Esente z'imyoga bakazitereza bakampa $2,000,000 ukanye mota katonjere senze z'imyogezi twatwine business gazi tamara mparampara bwo sente kubanje ukabatire $2,000,000 norendwe mu bihimba nagure bihimba nagure busaza twata munkanye nesha unkitano hati n'umusha 10 abana byerezo kuhereza fizi ndebe ibintu bitambara mparampara so sente tuganyirwa mu nonga zituyambere kandi nizima president wa Uganda abwo myogeje sente ziyapfire kugira ngo buri muntu abingo bworo tutungure business zitu konkani shawa cyakwenje basika niji percentage bacendeze ninga bacishara kugira ngo tukore byona byongera kutunga amazina ninye gumisinza Nicholas change one Ntungamo municipality umuji tugeka nyambere kinkwi hamwe nayo mbakaniyombekera akaju nayo abana banje bashoma tubakubabinga kabakongera kandi tukatangira mitwa tukatangira $1,000,000 atubatunjire ni $1,000,000 zo kuteza arabyango batunjira musenge tukayikana $5,000,000 kaganyirwa mu kisinga y'umunonga kuko na nibiri makweza tuzikozesa bazipereza umwaka gona kisima ubushitisa wewe kabuta Museveni twishika itwa abantu bahansi twinjeza gasenta ganira sime charite umwuga gukora ikintu cy'amani gatandukira tuce munonga ati nimbeba nitaho ibintu bishikire bakampa $2,000,000 hata indi gamba yo muri k'ishatu
abana banje bashomere bari bagenda umusho azimo mu gatire kintu kugamba aho kuye bari munonga amazina ndi agaba happy imyuga sako inyandira cyangwa munonga agoba enyuma sitakabwineze Esente amani mbanza no kusema government ya Museveni abo kwetu kolire cyangwa hati nganyowe nkabani ishobora kugushobora kwanje kakumbere bakutari kurunshi ukako nabwine Esente z'imyuga hati n'ubwezo ampereza roni yawe Esente z'abampiri business yanje natandika kandi kiragura nk'enyanya nk'eboxeru nkati nigura mu 10 ishaho kandi ngurisha bimwe bihimbate ngurisha bishatu hati n'abakozi kuri kubareba ari habo ari nabandi baryaye hati no buroka busibiti kandi buriya nkanyine kamwe hati no buroka busibiti buroka yemwe ndatarandaguriza mu buhunga bize n'ibindi bize mu ibinyebwa n'ibindi mwera so adoro tinjini kandi ngaze kumpika adoro tinjini yaho andika ka school fees hati ka school fees tekinteganisa mu kwa school fees nishashuro mu bwije kandi nyoga zako hati nyina na chance ayimpikire hati kibuzani mbani saving emitwaro nke keshatu twarena kandi zikwatanze karuza mu sako yitiyemo rero nganyirwe mu kintu cyango muri zo Sente zimwe. Okay, nija wareba nibagira ngo images do not lie ataba wareba rero nibegambira kandi tino wanagamba ari umuntu basitamba bari bakora abantu bakora wabire umubaji wamureba yanatemenyama wabareba buryo mu cyanakora so nibaherezo bujuruzi testimonies batandikire bakora batandikire they began small ngabagenze bakura naso barana basima ekikumanyisa ki ni wahori you can do the same studio okutwa yanjire twineho omwami Deus okwirigira oguno muhandiki wasa kwejo abantu bagamba hati nyenzere Deus tushobore n'abantu batureba kugira ngo sakweji Ntungamo Municipal Council market vendors umwuga gwanyu n'ugwo mwayegita mwakora sako muri Ntungamo. How did you begin? Mukatandika muta mwarabire mebe akwasa kwa bigumire twakwitanga challenges mukabira bamuta kandi mwahikaye sofa embere ryeta tugambira ko mwatandikira webale umutebekanisa wa program tukatandika umwaka gw'2021 ubwe emyoga program yaheza kuba launched by president abo kuba nibwetandika nibweba launched mu myoga yona itwe tukayishanga kandi tukufitinga umumwoga gwa market vendors twagezaho twayorganizinga kurugiro kuba bire nibatutera umuranga bakutwegesa okutura forming groups tukija tukaganyirwa mu emyoga program tukatandikira mu wards zeitu Ntungamo municipality buli ward eri kuforminga group yomwoga ogubali kukora konkitwe nkaba market vendors twakora ogwa market vendors ezi groups zarugiro mu wards zija zabugana zitakabugine akaliho kuyandikisa owa CDO turi kwegwa na commercial officer wa municipality kugira ngo baturegisteringe tumanywe government tutakaza tukakora nka batakumanywa so batwandika batwa certificates kutwahirizaho then twaye bija batweta commercial officer na CDO wa Ntungamo municipality batweta batuyamba kuforminga eji sako ya Ntungamo municipality market vendors sako twaforminga structures twazitaho kandi mu bibabire bari kutwegesamu bakani batwegesamu ni sako bika oguze. It is a savings and credit cooperative organization ba onobika oguza rero ihamoza kole cyawe icyo kwenda gukora twagikora sako yaza batwegesa turaze kubika tukabona kuguza kutwahirize gukora sako eji biza government nko kuyabire nekora buri mwoga sako
yatwa miliyoni 30 nka seed capital twatandikiraho twabika kandi twatandika kuguza esente ezo. Esente bakazitwera nkoko ikiragiro kiri kugamba cha emyoga SACCOs 1%. Nambwe nitwe niyo turi kweraho abamemba bitu bakatunga esente za 1%, akagenda akaza kuzikozesa mu business ye, then akazigaruza kugira ngo nabandi bazitunge. Tukabanza turi kwera ha myezi mukaga, imyezi mukaga abantu bazitwara baganyigwamo bazigaruza, nabandi batunga twija twakoraje mu omwaka ko gwabire ni guwa baheza kubare bitabo bya SACCO na SACCO ezezindi nkoko kiragiro kiri kugamba bashanga tukozereje bakamabita bakuturebera ba microfinance support center Ntungamo satellite station abari kutureberera okwe sente za government ziri gukorera muri twe bashanga tukozereje mu babire bakozereje. Hati batu recommendinga government yatongereza indi miliyoni 20 twahisa miliyoni 50 ezi twatangire kukozesa. Nambwe no mwaka gwe 2022 guhwire tubire turi kozesa miliyoni 50 otireho neziri turi kubika kandi hamwe nezi twapulingire nka share capital ya buri group ya buri association. Aho ndi kugambira hati turi kuongera ha seed capital government ya twaire habwo kukoraje tukayisa miliyoni 5 nitwe tubasize kupulinga capital share capital iri kwika miliyoni 10 n'ekitweka kandi savings zito aho twayikati zikire miliyoni 18. Mbwenu wataho n'amagoba agutwabire tukozire mu myaka 2021 tukakora amagoba ga miliyoni 2.6 omwaka guhwire tukozera amagoba ga miliyoni 8.9 ko kuzitagezo turi muri miliyoni 9 hati ezi turi kukozesa ezitu ziri nkashatu eza government atane ziyatwire konka ikazitwa kutuyamba terazitwire nguneja kuzigarukana ikazitwa kutuyamba kandi ziriyo nizituyamba ngoko mureba abantu bako bujurizi omu katale ka Ntungamo Central. Yes, wabari mnonga omukuru Deus mukashanga buzubuchaho kuba nabyo byo noshanga ati ngato turiya noshanga ino muntu ari na tureba be yabe bastamire just want to get out to come out nibenda kumanya bakakora tumukashangire mu buzuba ako kuza kwa successful in most cases no way ne challenges obwi ni challenges iki izimwaka wasa kuba mu bugini amukoro challenges ni nyingi noreba Uganda ekozwe abantu abashomire n'abatashomire abashubuzi n'abatari bashubuzi abari kumanye bya sente n'abatakubimanye konka challenge yitwakire kufuna neyo kubika omushubuzi kumugira ngo ubika sente zawe nyensa niza kuyamba kimugumira konka aba microfinance support center bakatuyamba munonga bakwatikeine na commercial officer bakugira ngo no okubika sente tukuzu kwato kazitereka hariya zikaguma zibikire no zikwata uzibiko mu kinto rimwe kuzirya waheza gukora magoba utakagaria ugato mu kinto garuko gure binde bintu ugatomu hata abantu bacetegereza bareka kurya amagoba nangwa no kwenda kurya arizanyina bacetiza konke kikatwara ubwire bwinji munonga abo kuba ni nsima ba microfinance support center bakatamamani minji kugumani batwikaho nibatwegesa nibatutera amasima utwagumigwa kugira ngo tubagambire nabo batwabure bakatuberaho ruyale nimbasima na kamasho ofisa wantunga mu municipality na wakatuberaho yaguma ari kutu tamamani kugira ngo tugume saving mu ngerejo tutari kurya magoba agaruga tumukatunjire abantu abakoremo kushashura ninga stable n'abatakwenda kuzigarura sentezo omutebekanisa wa program webali ejuniyo challenge namba ya 2 naniza kwikaho esentezi kuzizire zikurwa mu government noreba zikija hanyuma ya karuru kuzizire abantu bateka mu nakasimu so kuza kubiya mejo nteka nayo ikaguma bingi bakenda kuremwa kushashura konka kurabiro mbakura buna ugambira ba microfinance support center na commercial officer baguma nibija bakwegesa abantu twabire tukora honke interane
ka general meeting bija batwegesa bagira ngo esente zitiza kasimu nezanyu government zibayire inkinga abantu kugumaniza bayamba tiza kasimu ngo zikwato ziryo bure kuzigaruza koraziye wabura kuzigaruza ondijo tarazibone kandi taratunguke bagumani watuhabura baso abamwe ababire baremiro muroka baheza bacetegereza batandika kushoshora ahundi kugambira bona bacetegerize ni bashashuraje kandi baherize bakunde ji programu ahabwa percentage yayonche. Okay, now omukuru Deus, where do you see the circle in the next 5 years? Omyaka etano yuenka secretary wa sakweji kokuba noreba na speed y'umuruho na imwarugire ahimwahika nko myaka etano noreba murahi mu myaka etano kurugiro ko ndi kureba nindeba abantu nkoko bajwa ukire egi program y'emyoga no koze sente z'emyoga kandi bari kuzigaruza je nituza kuba turi hare abantu nibaza kuba babingira ubworo mu makagabo batungukire kandi business ziri kuba leta ntasa iri kuba yamba kwebisa honka nkeka nangwa n'abanyabuzare n'abandi bantu batweyinguriza abo kuba abantu batungire mirimo kuruga omu program eji abo kuba ityo kuturi kugura ebintu twabigura za rubare twabigura za kagarama twabigura za nyakera twabigura za kitwe abantu nibatunge mirimo bemotoka batunge mirimo bafuna sente abekorezi batunge mirimo bari kubita motoka nangwa natwaye kakatare abari kubipakura bari kubita omu maduka nabo batunga sente kandi nabandi bantu abo turi kukozesa mu business zitu nabo tubashashura abo kuba batunga sente abo kuba beyongire nko kuwareba bamwe bakugira ngo na ayina abakozi aliyo nabashashura sente owe nyama yayina abakozi binjaho nabaha sente nabandi so icyaro cona nikiza kutunguka buryo umwe naza kuganyirwamo kandi rero na government neshemera abo kuba nitunga abantu bari stable abe kuba nehereza. Now ati arabantu binyo abaremba tureba yonko muntu uri musako wagire benetandika mwara biremu ahiyahika namaswa goine no habura cy'abantu okwahera baremba tureba abo kwa nabo bine sako zezibamu we barumtekanisa wa program abantu abari kutureba hero abine sako ubundi zigwagwanire tizikurwa muje obuhabuzi buri buti mweyongere ko yambisa abantu ba microfinance support center naba commercial officers banyu kugira ngo babayambe okugura abantu abo ko babona bakuguni betegereze bye sente kugura abantu okubaratwaze esente zemyoga lero no bakabona kubika kandi naka senta kubaguza na percent yagabwetani mpango munonga 1% yagabwetani mpango lero bakaguza bakakozesa kandi bakagaruza lero sako zanyu zitunguka nimwe muganyibwamo. Yebare ogweni bamweta okwigira Deus secretary wa sako ya Ntungamo Municipal Council market vendors omuga sako ko amurebotyo ekikumanyisa ngo challenges kuba mwino wanyokwe you need to persevere numuzagumire mbera kandi mutuzurondero mbazi kugira ngo muzirga umuzawo mutyo konga challenges kuma ko muzinemu abantu bazirabire mukandi ati already were successful now nichecho no gumiza muno mukorana mani abo kuba burusa kwa here kigenderwa nico ku eliminating obworo niyo program ya government ikabegendere kubingo bworo ombantu hano yatwine ho microfinance support center mchara Grace twine hati imwe noreba mukatandikana mbabangura training mbegesa na hatu mchibayo mwegesa kugira ngo you need to keep them focused tindi kumanya hati of course ico kutandikana wegesa cyo kugumizamo hino bwo kwegeso mwana kirgo mpi wano mukazombi apito akigirwa numano mupromo hati ngumanya mwahikarurengo ki imwe nkaba microfinance support center how do you train SACCOs numba habura muta we bari mutebekanisa gondo murundi nagaruka hakushobora hamyoga nebitworekerire omumisho nindgo mshitongore chiba kweta microfinance support center konkani stama ahitaje rya Ntungamo konkango kuwabuza microfinance support center mbere nagambira aha mandate yitu no kuhereza esente ezukubasirwa burgyomwe ubwe twine target clients ninga shabatebekanisiwe kutunga obuherezo kandi nano emishomo
capacity building kushomesa abantu okuba barakoreza business zabo nambwe no bwa hati ijo tukantugamba arisakozi tugamba bikoguzi tugamba abantu babike tugamba baguza bashashureje konka twine chango ishtiyo ntorebo mu myogeje nangwa nke tugambe myogo okukiri urukumanye tugambe myoga n'umuntu ekinde cyane mu kuguninga sho cyari skilled gukora cyakubasa koraje bwenu twine ntoreba hari beyond okubika no kuguza ntoreba ngo emyogeje babetebekanise bakwatanisize hamwe nubaruga mu kintu cyango kandi bakore ibintu bihango ebikubasa kurete ntasya omakagito bukarete ntasya mu byanga ebibakurugamu nangwa nihanga ryona omuryecho tutero maranga hati tugamba ngo for example natandukana market vendors ogwo muntu winyinaha ningashobaje keremyoge ndijo noramba koro butare nibazombutare bagure ibintu babereta konka turiyon twegesa bakagera capacity bagaining power inga kujara ngo babasa kwatanga tenda wonka market vendors basharemba jengo hati ngo kutwina amashomero ntungamo for example na namashomero agaryo ko mbyange bindi ogere ngo hata market vendors ntwenda kutanka kusupplyinga nkishomero tamuyona non stop nkenyanya ngo butunguru kakabejiz haturiyo ntuba ha training kubombeka kuba hamani that is capacity building ukuba kubasa konjera aha business zabo nukwe bakaza katarekense nabo bajera ngo no ku exportinga mwine capacity yo ku exportinga cabbages enyanya obutunguru na nebindi so omuryecho twine myoga eri direct nka produce dealers twine produce dealers kurenga kubika no kuguza sente produce dealers twinabe myane twinabo aboburo twinabe bihimba can we go extra mile karenzya misha kubika no kuguza tukongeraho tukata mu mutindo omuryecho nindeta nka abokora aboku producing oburo hatwazo mu groups zitu tukashanga group nke ya Kajara ninge ya Arhama ninge ya Arhama East ninga Kashare ningi band groups ziriyo twajanga hati nitwenda ku exporting oburo enshaho katuje tanazinka 10 twine capacity yo producinga oburo tukabureta tukapakinga bukaza mutindo bukaza hero esano tukasesano tukajitwara hero katugere hinabo kuba ari yakatara ko kubyenda niyo nco tweta nka variation wahingoboro tuba kwenda njuma hati ntwenda kupakinga sana twine capacity ejo kumwabe murya bo mwana mwayerundana mwakora umwana nora abantu banywa kofi twine capacity yo kubasa kunanko mwana ubwe tukagusa kirini tukarostinga tukasa mu kofi tukasaparainga nitwe tukatonga ombutare bwensi ubwa hero aho nho turi twareba carpenters twine umwuga gwababizi ababizi buriza amashomero ngangende ntebe churches nzende ntebe amakagaba ntungende ntebe nibende bintu birya mutindo itwe nkabo umwuga gwa carpenters twakwata tende azezo ninga tukabona abantu abo kuturifaringa hungu wazo mwuga retse kakashara carpenters ntungamo carpenters Ruhama carpenters Kajara carpenters ninga Mbarara City South carpenters nobona yecho rukwenda hati aho nho turi yo ntugezaho kushemesa abantu ngo bamba bikano baguza barebe hare barenga misho barebe hare batandike kuteka tekera mu producing ebintu ebyo mutindo kandi bikuzo mu katarekense nabo bakakompitinga nabandi haza bakaguza bakatunge sente umuntu arasa kubuza tinka welders burizani ndeba abantu nubose byo nubose za gate mbosye byoma enyigiza amadrasa gebyoma enyigize byoma hariho nangwa atunka kapen welders mbabasa kusupplyinga abantu abo kusanka emyani nindeba abantu nubahanga bakore choma cyo kusanka omwana kushubura omwana kushushura bachose bachitaho hati tukajera ngo katukore namani tumanywa akatarekensi twarenga Uganda tuzakensi yone itwe turi welders konkanto manywa ahabwo kosya ebyoma aze bakozesa mu kusanka oburo kusanka ebicori nibabikora so aho nho turi yo ntoreba twayegiso kubika twayegiso kuguza abantu bamanyiro kubika no kuguza hati ntwenda turebe turenze amisho turebe ekitoraganyirwe mu munonga twine nkabe harani mbasa kujangu katurebe barani tuganyirwa mutu uniforms churches nzenda uniform amashomero ngenda uniform groups za kahangire ziryo kwezone zo mbyaro nzenda uniform twine capacity ejo
yo kugira ngo twekwate nk'umwuga gwabateye iraza babazizi be barani tugire ngo hatitwe twacamu twakweta mapu tuzakora uniforms supplying Ntungamo yona tukore uniforms supplying nkambara site yona so aho nho tuyon tureba mwete mu amasuko mwete mu amani nitwe tubahami turiyon shomesa ntwegesa okuba kubasa kutomutindo business zabo twine ngomoga gwa tax operators nangwa nisima tax operators aba basize kutaho transport so abaguzereza mini basi bakatekaho transport means for example Ntungamo twine Rahama East tax operators omoga sako bo babekora mu murumo bagura tax bagita muhanda nesiba nekore Esente era kunabe ninganira nabo bagira ngo bo Esente tax ejer kubatahiza bareba nizitaha munonga kusinga kuba kujire kwerondera kusubscribinga kuteka entasya omusako yabo so nangwa nyonka jaraho mujishana tayiraho Kenya Mombasa nkaza kushangana shanga ngo transport ya Mombasa ya Kenya nyinji ni sakozi noreba taxi zona zo oninjirwe sakozi so kutwakopa echo tukarebera ryecho ninjira sekta yitu yemyoga sake kaba yatamboro misho umuntu naija kubuza atarumwe myoga nkasaruni performing artist nkargana wahijo bakoreka interanta zabo nabo konkane babika nibaguza konka mwakora ho drama nkashanga ngo kubajangu hino mujenye nanda kwijaretse umucanga cyanyu drama kubasa performinga jeneya bakagira ngo niyo mwuga sako aho ntubantu mangu twaronde ntasya izirayongera sente zaci ezitukutomusako izirayongera amagoba gutwiho muronzi mukuba mwegurizi twine ngomoga gwa saruni operators nangwa nyenda kusima ba saruni operators bono bakora oshanga ngo bariyo baskiringa even the youth ni bajanga tibine mirumo konka abinji abarabero musaruni bagerzeho kubegesa nibabegesa kusoma amashoke babegesa okukora abantu kubaboneza atoshanga n'umwana yarugaho era ariyo nakora kandi akeza setting up nkasaruni yeye mwene twine kutahe bintu ebyo korango emyoga yanyu ebirabamanyise bikabaseringa aheraho buryo makamanyati ekicuro ahabwo mwoga nanka nwija kubuza ngo nka youth leaders PWDs twine local leaders veterans umuntu abuza tugnagwe n'umwogo kubumurema no konka imwe mwine tutekaho za business ezra generating income yanyu kwerabeho neza kuba yayongera ahamaka income eri kutahibwe ke itweta household incomes zakubaza yeyongera kandi amaka gagine ntasya kimanisa ngo ecanga kine ntasya nihango kutwariza hamwe gineki gine ntasya so mutabuza ngwimwe kamtine mwoga amazina ganyo kubagesere PWDs veterans local leaders youth leaders mukajangu tumwoga kiwetekaho project era kutahiza abo kuba nanimbiza umuramwa gumwe gwa program eji wealth creation kandi na job creation so iwe cyo kubora yo tire hengaro yo nokora nobora yo noyongera ahabyentasi cyanje kutahiza then waba uriyo no employing umuntu orakwase nubo wayamba government ahakongera ahamirumo kandi ntureba ngo haruhibura ryemirumo so umwoga ntuba tugwineje twaba tukoratire bibyo nebe nagamba oyihireho mwari challenges nyenda gambira ababe myoga mwahurira mwamwoga nagamba kutwabonjire seed capital ya miliyoni 2 bakakoraje indidi nko kuyanagamba so sakozeze zirye ekwenyima mwamuhurira umuntu ko yarya hana abasharinjira umwoga gwawo kugubasize koraje nimwe mutemamani turuhe bintu ebitukuba ntu journalism bwakubagambira ebirarete mwatunge sente zindi twine sakozi nko kuna binagambira ijo nkagamba kintu cya compliance kujangu sako yahezo mwaka ebarise bitabo yabarise bitabo ekore general meeting mwaiza kora general meeting mwa applyingire permanent registration zona zibe zine probation ziga probation babire ministry ke bagereze emyaka 2 kujangu kwerahweho turebe okumukozire rero nuko babahereze permanent registration ahiyo bashanjire batakakozireje babembagaruka babongera ki probation konka mutema amasuko manyengu seed capital 20 million additional riyo mwabana mukoraje kandi mwashikiriza ibitukubantu begesa kora eco shitakaba 20 jya batakatunjire
esente ziriyo nezanyu konka murebe ngo muriyo numuzikozesaje kandi abantu baganyirwamo ntwenda kureba cyo misho ntwenda kureba buri munyamwoga hari ntwenda kureba ganyirwa mu program eje nkabamba ha testimony zaha mwabareba twenda kureba ganyirwa mu program eje kandi arukorekera objectives z'umwoga program izina eta job and wealth creation twine nk'abantu ba women entrepreneurs nangwa babo nuba kubanza no kuganyirwa mu munonga akobe bakora byo mbamberebeka women entrepreneurs abaryo kwa heru umwoga gwanyu nugukwata n'imyogeji yone ndijo ahabo kubabo noreba mbakoze so bumanyirivu bwabo ba producing abinji baryengaged omukukora nkari ku the soap baryengaged omukukora crafts ningashebe bakore bye mukono binemo atandaza yino mbintu byabo haza government kwatanise na microfinance support center biwe bine challenge ujango bakore ibintu burwa katare konka microfinance support center nebasa kwatagana na partners abandi nkabo kucebere mutindo gwebintu ebishemeye kubana buguzu bwa katare abutukweta ba UNBS ne kwatanisa nabo kurango bacebere ibintu ba producing byafuna katare kandi byafuna katare ntuba twafune sente so abanyamyoga baryokwe mwongera abukuguhati nzaguma ntujante bashikira mwagera challenge umuproducing ebintu ebitwagambe kuza kubatayiza mutushikire itwe tuje tubongera amagezi ninga skills okumwa kubasa kuzakatare kensi yona nimwe mukakompitinga nabandi ebyo bikiryaho tinaja mureko kubika nkwijagumizamo no guza nkwijagumizamo konga twine kugira martu papas kakore ibindi bintu ebirayongere omutindo gw'emyoga kandi bikaba gita map nangwa n'kigendererwa cha president kiyabire ekiruto cye kikashikira kwa twakorebe ekiruto cye kiba cyashikira bagira ngo mwoga gwa nkukunagamba gwa women entrepreneurs tugurasige mu ntenye moria urukubasa kurko muceka twine yabantu nyima namakuru ko muceka kongana koma kuguruka kagustamera so baye kwatanka group bajangwe eji group ernono ninga shine manywa bwo kuruka muceka ejine manywa bwo kuruka byibo ejine manywa bwo gukora sabuni ejine manywa bwo gukora wine hati twayirundana noreba ntwatu yamwe kintu cango projects zitunze bazatambuza sako kandi sako ya yenjero mishako ninyesiga ngo sente ezikubanza urugombi interview twatubitira katare bice birwe bakabigura ninyesiga ngo nizobanza kutungura ki sako yanyu so twine kutamamana babare mnonga omuchara atwine Grace of course ogno microfinance support center ataba nibo batandikina sakwezi bakweta abantu kubagita how to unite form a group okubabangura kureba how to begin so now sakos zamare myaka enga humo existence okurugaida atandikire nanahizi nabone bikiriza ngo microfinance support center because romu muhango munonga okuba managinga wahuroma amide usina kigamba arukusima sako ahibarugire ahibahikana hibakuza nahabwa kugira ngo hariho guidance yaba microfinance support center ngoko ahora nagamba hatoko niyo bakuranze abo kuba kutanduka okora groups okutunga sente abantu batwene bega so barero baranze yaje twakweta value addition ecyumukora mukayongera kukishemeza muta kongera kubazara binji abo kuba ekigendera cha government tugabe sente kusha abaye bashikwasire munakasimo bakaba bashikwasire kubi no kwenda kubinga ubworo ombantu kurabira mu kabante sente bakazikoza bakazibika bakazikoza zikagoba zikaruga myinji bakebenga ubwo omwami de studio tuza kumaririza nanyenzi yo nkotwe nahandikira sako yatandishe nogireba kandi eyuwikiriza ngo inaherugire nahe kuzana hango ugiro babuzo bwasigira butureba activist ya gambo bugufu weba rumtebe kanisa wa program abakutureba kandi nimba higa mu joininge emyoga na wabutizire mu gwa market vendors no basakuzo mu dijo myoga abo kube sente ziriho kandi percent nungi percentage emwe amagobani shiringi emwe burigana mbwenu ni make munonga so mu joininge emyoga ninga mwegite abandi mu myogo omwe kugira ngo mwebingeho bworo nambwenu nkito mu market vendors abashubuzi bingi kuba kimanyire
baheza kumanya ngo sente nezabo bakazibaletera kuja kubayamba baliyo nibija buli izoba kwehandikisa munabo bakaganyigwa mu program eje mbwenu nimwo nimbaterero muranga kugira ngo nimwe muze mu myoga eyi muri kureba ngo bayamba eyi muri kugwamu waba uri kurojo wa saruni zo mu saruni waba uri kurango jewe wa welders zo mu welders kora buri carpenter zo mu carpentry n'aba tax operators ze yuri kurira no fittinga hati ojoyininga abandi esente ziriho kandi president akazitwa kugira ngo zitubingeho bworo mbweniwe abwecho tari kwenda ngo bworo bugende kandi esente ziriho zo kubinga mbwenu joyininga abandi rero obworo bugende butuntumuke tushemererwe munsi y'Itu Uganda kwebare umwami Deus omuchara Grace turuza kuhendera niyo ngo buhabuzo borahereze I am wondering and nisigambe naturally no muntu nakigamba maybe we can say something about it 1% iba kwiho omyoga nakasinde gace munonga where do you see the future of these other circles ezitura ezizindi tumaza kuzikara circles ezindi tubarazikara ahabo kuba noreba emyogeji koko baresere categories kandi nakuri yabaye batandikire sako zabo nabo yine byabire batwireyo konka emyogeji terayikarre sako zindi akwa wambuze ngana boyandi zikarre kandi atumwera abantu babarije ahi bari hatuziriya why do you bother about them eje 1% president we nangwe senta kanasha wazibahera bushindi akubazo norane 8% pa anamu nango omukwezi ni 0.67 hakute ntushomesa abemyogaba ko bagambara 0.67% mwene kujangu omu million haze mukakaga na rushanjo abinje bajango bucweka mbuza kututeganasa okubugitoroza so nico kurra nagamba ngo 1% so bo bakiriza yonka 1% konkana bwe noratu zikurenga 12% omwaka konkecho tukumanyisa esente tuzikaburaga katari hatu wano gambe echo ite nango shitro tugeza ho no kugira ngo abantu ayembazo mukafuna barge yoko mumanerenda azabaye mbasadaka abantu babasakatana za 20% mbasinge nanka mbajara ngo baguze banje so program yeje nemwa ryeriyo ne empoweringa abantu nkaba abemyoga kugira ngo baganyirwemo batunge sente z'amagwa make barge kuri abantu babiha amagwa minji umuntu kashanga tundize nebye bizireki biliyoni buwaho ahabwa akafuna so nico kugira ngo sakoti zarawa kuba need yesente abantu nibende sente kuko kucureba kuko kucura so akahabro kawe kamuhera ryabo abagumene batureba obutwatandika program eji anya cyabure cyangwa kizabanyamyoga azabebembezi na mununga Jonka rugana gamba bwebembezi na jango kintu kuza kufa kitandikira mutwe ekinyanja cyafa kitandikira mutwe so emirunde nyinji leadership yabe tagizire mani ni ikarre kintu konka ecurunji ecitwine leaders bemyoga bakatende kwa tukabashomesa so nimbe hanangire zebi twabashomise mu bito mu nkora kureba ngo emyoga sakoza na programu ya president witu umukundu yatuhire ekigendererwa cye cyashikira so ejo niyo ntanda eyinko basigira obwebembezi burungi kuranga usakweza gumahozo kukoraje mwebare munonga kandi mwebare kwija omukuru Deus webare kwija no kuhereza obujuruzi omuchara Grace webare utosha kureta abantu abari musakozi ziriyo nzukoraje bakagambira abandi I thank you so much for that Ntungamo district ni mwebare okoraje kandi no kutebaje omu government programs iworiyo na turebokwe ekikuru munonga neki aho rohona umugogoro umunasako yorumu mbasa ugire mwa borrowinga urajyango mushira na tigando mukanwa ka mugenzi we hati no basa kureba byose yagamba no basa kureba Muchara Grace yagamba nko wa microfinance ubuyagamba nko ryo musako now nimwe mbasa kubya applying ngo wanyu abwo genderwa tarosa kweshemeye kuba nefa urusako shemeye kura so nabo echo umukigenderwa cyo kureta abantu kabaha no kugira ngo tuhegesane kandi byo rukwega free of charge yuwana rebo rugamo stamu wanyu mu rukiko kasako ni Mombasa uje mwa applying ibikubasa kubayamba rugendo misho nyenda kubasima wanareba TV West wena umwabaziyogu nyenda kusima government abo program egendereye kuyabantu mboro nyenda kusima aba microfinance support center aho bo murumo murungi
na nimwe deusira n'abandi abari musakuza abari bagezaho kuzimusya ahandi nyenda kubendeza weekend nungi okusibe turareba nizo bere yanyensakare TV West arariki Enshonga y'izuba yabane kuchibwaho Skyview. Go extreme with Skyview Orange, Citrus and Fruity, a product of the Reham family.